Ubak Soundar strong kaji Presiden Jangka Mokerwat Konstituensi Socio-Economical and Political Awareness Committee. Mentakasngi ulalu meka jinglang pajba neka general meeting yakin alam neki dong bercnong beper Office rekam jangka Trinamal Congress Parti Mokerwat Block Mokerwat Southwest Kasils District. Kani kajingalang kalong kum sibenta ban pencai pajba. Hakabayade baka MP election arjar pusau. Bat kilarai neka sur mentakasngi. Kami bakin laiban ay jingkersyan neka Voice of the People Party lan neka Indian National Congress o meka National People's Party namar kat kum kikam bagi pen i. Kung kung ay ko bulay kini ki yapi gibalong ki nung patay ko bor jong ka district jungi ki bamju ingi no no por ka bagito kam kaniro ka di ko wen ki very important issues ki ba nagalang jong pi ngi ka pat ba jisa ni kapot perkat bang India ya cekmat kumne kini mod bangin sakot ko wi meeting namar pam takas ngi ka sulong tangi we are tam kini kapor ka company ke jing ka ba jungi ke kondo ka jikrudo ke jing dok kamde ka basuk iki bakin wan bat pulut ya ka sngi bat pulut ka pisa ka pilan mo wan ya wan tire sakadero ka ba ka jing khot junga kalong ba hadian bakladon ka jing kerpat na ba baro kini ki unit pergi zone yang ba ini lek kumnu nam ta kanika FP election Andre hak ki banai beladap ki banai ni te bon ngadan hi sini sama korwat ngale ban ni kundu igi zone du ki unit ki sub unit samla ki tai bat jong pedeng bat si yang om ka tai tarang palang nga lichang ngalang ki don ki jaka bo hapat sange no namar ba kadi ka por ba kitang lek si bri kitang lek khla tap ko yang i bangin lek ban ayu pinring strat batakas ngi kolong si ki job ya kanika jingkot ke junga kini perlok junga yang keba kini ki nokersan ki leaders da ki yang ki unit so minute ki zone prepare ki wan ban pen ya slow ya ka voice ya ka ba ban snap ya ka ba ki kumanga yang kumu nongiram ki legit rekat ya ka kini ki leader ki romba ki dong kumi ki ni Haboy day baka di kampi election te kai ka baka kwa ban ong kolong ba ilalap ya pelong metali ka ka meeting bat ta ka ko agenda hi kapang ya pelong bangin le kumno nang minta ka MP election ban mga way po way nong suksnong udan ka hok ban jet te ngaru kan itu pi ngala su ka decision junga mantan kolong ba nilai rai lang berkhot ba nganum interfere ban ong pinijit chano kalau ka jing start jeng kinong jeng pa kinong kersan ya ka ba siya bakin lek lada kisngo ba kide ban lek so praru kasyong ka jing start ki kadon ki ba kat bang yo sngo mene kami tang artli ba ka majority bami kalau either they will go siya ka BPP lan sa Congress Markini ki ong ba katakan ka boys jong unit ki sop minute nomor kani kalong ba ki iba lalele chikwi ki party ru kumot abakado at the end of the day ki ong ba ki babun pa ba ki ong ba kinse sunrop pat ke BJP tenre tong Congress bat u BPP kini sini iba kini ki medan berta bat ke BJP tengam tip adien ngam tip ya kata te ngan ong ayu nagalang junga tenre ngasi ong iki le ka barat kam tang kawai kalong ba nga ong iki nai le tap NPP so bada ya pension ni kata mendai bang persya ke NPP ngamdan ji persya chief minister ngamdan ji persya yeno hare halor ki issues ngan kren balapi ki bunong patay ko buat pinum klan nga sa pidon ka clipping ya pi hakapor ka ba ka jela bro kawai ngiyaki nang manta ka Citizenship Amendment Act CAA mo ya ka ba chief minister jongi rengkat bat ka kenhun jong u kilarai ban persya ya kan ka CAA henry ha ka sgi ka ba yang po parliament ka NPP MP na po tura ka agata sakba kayang ban support ya kani ka CAA persya ya ka rai ka jong pa jong ri ka bagi samla
kisang balang la don keji ki la don keji thang kali la don keji ya ki ke besar kai te ngasu bodong ba ngam persya ya ke kandidat ngam persya ya ge berkait mereka su persya ngasu kran lor ki isu ki bade namta kaja beri te haba upai pa lang ukhi balai pat ki ha badale kumto te mentala da ki yo biang so we MP in the Shillong seat. That means ngi lapoi ke jige abkhra nomor menta ke BJP kan implement ba ya ke CA ke ba pilih I ke ba Amit Shah ulah dem announce kin implement apa Assam menta msha sho ber banelap ki balang kristan menta kila akta baban ka healing service ka balong kata ka jingelap ban penkia i bapang becitom lang ba ka jinget ke ba kidon kala penting balakang takaan larai po assembly kini kecik ki bangi kendo tinganom keno tiap kata kalau kecik start lagi don po ka majority la kawan ke NDA ngi mlalai tenrei ngidi ban peni ya ka nongrim le jong ba ngimde ban ong ban tiang kedu kata la da galong teng jela batang arngut ki MP ru ngidon kam ki nongilam ki batof ki ban kren ya kecik shanam to pai ba ulung pelan-pelan lah keluar mentan jet ino mi khamat ya no le tinggal syukran kata kadon ar benta ka sudon bok ba kata ka parti ke bangidan ka TMC kam 41 kam hadu menta ka part clear whether kadon ka alliance ne but kadon po ka India alliance teda kadon nang ni kamot ka TMC ba ka congress ki don lang po ka India alliance tande menta kadon lang ka jong ki pa dia rai se ngiru kam don sukapor tin simbala ya ailat how paiba menta paiba jongi menta le keleng je ki unit sub unit kisnong panetu paiba ba iba sound im khang ba phinyele ban thap no ri tang ko ko halor ki issue ngala kren ni tang ya hak badai bar ke NPP ngamre bang persya ke NPP ndi ngam don ki persya ya ka re persya ke ideology ko kom terkam hak ba ya ki samla CA tu pon re MP juga NPP klem salia banjang apa parlimen ban ong kersan ya ka CA ke bayalam do Narendra Modi session meeting lana kalong baka BJP kadang NDA ka still enjoy ya kata ka jing ong jo pai ba tika tarungin hapar khat what we going to do pi namar ga pat de nong job tenteng la kum ong te lada la kala Liverpool kamlong hable Chelsea la Chelsea kamlong hable Manchester United so many things no ya kata kalau out of question let's see show ke MP election tendadap ke MP election ngin sakot kani ka body jungi ka ba klan ka sakot metala nang yaroy na pun pa ki barana yawan tmai ki bom sim layo ban kersan nga kani election om lele fine por ka boy la ka mele su mangaru sadon kinang ile dada kadi ka por ba kani kadi ka sit ki kinthairu ngin spin mi ki kerto ka thai no problem tendrai kata ni sepe